pon al tuman aprang si kardom la pen kero pajir lo pini nal tu pan nil tu macho phalam the son thoma lam pen se jo phalo ka se ke teng sia bang ke la hello patumi tarik clear ni nil tu Forum for Hill State Movement penil tu isiarali pado poniklo hala bangso rally hut nil tu along na chitong dun West Karbi Anglong East Karbi Anglong Dima House District pen penangan armu rak lagi tong dun lo risoi jang tu pen chenglok akesara tum do la pen kaprek korti la pen tum same hempre ka bha phan ka chsong hempre ka pharman aphan ka chsong alang tum same nang chsong dun ji pu pen ki wang aposi aprang sia bang ke alang le tum aphan churo poning tum alang tum ke wang pen jok patumi relia bang ke ni tum pachun pon pemelo la pen ni tum autonomous council phan same Dr. Tuliram Long Hangaphan memorandum pe ji pulo pajirlong lo la pen alang tum masame churo nang ji atepima Dr. Tuliram Long Hang me thang bang un esita alang li secretaries atum bang thoman bang secretaries do la pen staff do alang tum hadak ne tum dharna do bom hot hadak ne tum rally do bom un hot alang tum phanang toisi por phai ke thom bak apolo ang tum hadak wang si nil tum ma ke mang li tum memorandum alang tum nang deng pa mesi hadak same nil tum phanang chak te kang lo la bang so memorandum pin pura lo ni tum jitu ki piapot ang tum hadak sia ma phan pajir dam populo pale dam populo la bang so teng si ni tum chi chini lo che thek long lo la bang so lo alang tum hadak pidam phit si pinia bang ke ni tum puthot autonomous council long ni tum forum hin pen hadak nam si la bang so lo puthot ni tum long thulo alang tum phan ki pialo alang tum non hala forwarding a letter pialo la CM aphan la sila so potame tum ke churo pi perfect lo la si ong dung arara tum lang tum choche jun jepen alang tum gari motor kangri pen alang tum ke lak pen ke leng pen seta la hai huya tim bang tum wang lo atokan open East Karbeng long West Karbeng long la pen Dima House District pen atokan open samyang tum chipiduk chipalak si rak rally anwang si por phai cap pen por phai plira chitim pho an samyang tum dak do tipsi nil tum pen ch song la pen lo hemprega parman la pen tum dak dora pen lo la pen slogan samay hang la pen lo lam samay than la pen lo la pen penang tum ke lam sanang arjutun lo aposi alang tum aphan nil tum thang ka pajin mo vedel lo bon samay tum lam jong jong seta alang tum phan ka churo gang tum alang tum la puson hemprega parman aphan nang ke song dun nang ke tong dun nang ke chingrum dun thek la pen ning si nang pidun thek apon alang tum man tum ke churo ji pusi pini la bang somai madras of press media nil tum non phapon lo la siang tum phan chur perfect lo la pen sonia la bang ke la po hello non nil tum song christian pleng tang lo patumi ana bang ke nil tum la bang so forum for hills autonomous state movement along song christian bang ni tum long non cherap tum tang lo cheto tum tang lo ni tum men claim ra pet lo nang dam ra pet lo nang pu la bang so song christian tum ni tum long nang dun tang lo la song nang taxi non ong dung a song do lang kar biang long la pen en seals di ma sa long do lang East Karbi Anglong same dolang alang to pang ka chunri thuje pu je non ni tum ke claim bom ke dam bom along alang tum same puthot ke wang thu pen ni tum la bang so hemprega parman arjab ra pet acp ra pet la pen ni tum da claim ra pet dam ra pet ding si vet pen ke claim thek je phansi alang to pang choring tum cho hanging tum chuneng ring tum song crazy pen non dak do ana song same la dak la pen political party same BJP punon, Congress punon, CPML punon, lapen kaprek organization punon, lapen individuals, intellectuals atum punon, doctors atum punon, engineer atum punon, sakurial atum punon, businessmen atum punon, lapen kaprek ketiok atum sedame nil tumalong, putot nangi dun jiapan, nangi chirap keto dun jiapan, jakong horang pen chenglok, bidi sore pen chenglok, doan ke thek kere pen altum same. Nil tum long nang cherap tang kito dun thapusi ni tum chuneng ripon ingtung labang so media hoi pen lapen som thom ke chokalam bang ke ni tum nining ki duk pen si tum isi ning ripon ingtung ning do kalam thela po hello nil tum patum an song crazy tum ke mangalong hemprega ke hangalong lada jai kathar lapen alang le risang ho tum
Neil Dom Pananga Talk Dun Tap, Nangapu Dun Tap, Neil Dom Pananga Sosa Dun Tap, Nangapinchong Dun Tap, Neil Domar Jana Hui Pang no lap, Neil Domar J Hui Pang no lap, Neil Dopanangi put dot, Kipu sit, Nangi Jim, Lapusona Banke, Ave dead Nangi Pusi, Neil Dom, Alang Topan Tuningri, Banga Prek, Asongali, BJP Kali, Congress Kali, CPML Kali, Bonse Jom Tipji, like a Jai Katar, La Penali Timatum, Alangli Muniratum, Alangli Groupatum si, Lai Huka Talk Tap, Lai Hu Nil to Panang Pudun Tap, Nil to Panang Irun Tap, Nil to Amenang Irun Tap Amake, Alang Tum Chot, Posinapi, Labangso press conference on John Daming Tung, Alang Tum, Matanangya Polo, Nilatum Dak, Forum for Hill State Movement, Labangso Banke, Niltum, Rada Pansi Eklempi, Longri Pansi Eklempi, Lapen Ladak, Karbia K Pansi Eklempi, Lapen Hempregapan, Mate Autonomous State, Hempreg, Article 244A, Kubuson si Kapen Longjiba, Koson si Kapen Tekjima, Halabang so Alamalosi, Nitum Jasimet Kaboripon, Lapen Ke Klempon, Alang Tum Yosia Hawk, Aning Tir Et, Mesen, Puasonte Alang Tum Nitum Panang Pudun Tap Tidang Polo, Ate Alang Tum Chini, Nitum Ke Claim Lapen Kedam, Altum Teglong, Lapen Chini, Bonsa Melang Tum Dengune, Exebune, Nitum a Hawk Akame Claim upon, Nitum Ke Society, Mesena Society Kapinchong ya pasi tum ke claim apa ke boripon bon sampai tum ning hanghe etum karbiang bong ning sido ya pan ning hanghe etum karbiang ang bong kacing hon ya pan ning hanghe etum karbi ang bong isiwat arjab ya pan ning hanghe isi vet a clay pen isiwat a lam pen isiwat a ke kroy pen la pen ning ang sam pen kidoji ala tum ning hanghe pusi ni tum chini lo ade social media flooded lo nil tum ladak Labang so forum, a members at Dumpan, Nilipan Pen Cheng Lok, Nat Kedo, Iltum Corte Pitortiso, Edomako Inji Rita Kramsapi, Edomokorte Sar Johnson Bay Akehai, Edomokorte Sar Sona Sing Terang Akehai, Lapanto An, Atuampan Itupan Kiputot, Pinrem Tot, Lapentupan Kabonai Tap, Ilituapan, Nangepinchon Tap, Image Huyanta Laken, Itum. Ahin pen kala ke chokje itu ma society ke me apan kali itu ma society ake chok apan kali ing theater society apan kali la senil tum pen ning duk chepeklang ning oi chepeklang la puson an tum choma tha thedet nang ji la puson ang tum claim kle nang ji ate bang ka do we tum stame la an tum phanang ke tok tum ki jume la an tum phanang ke pudun ke jume aning che pe rong la pen aning ke che the la ni tum ke claim along seta jai ka thara pangli team atum group atum Alang tu malong jitu ke do members atum lahai nang ketok dun thawa pot pini la moso press media pen ditum ning du chepek lang lo la penon ke bang jilang ani la puson ke tok te dia bang si alang tum pan tum chuning ri nile panason nile pandet kali kapre pan same non itum la bang so hempre ke hang ke cheng lo pupen ke nil du pan prang hakoko a photo ban hai hoi alam ban hai hoi kalili kalang lang alam si Haladang ni dopan nang pon tablo, ningge tablo, pinsong tablo, labang ke chini lora lam lo labang ke. Je, labang so autonomous state movement, labang so ham prek ke hang movement, mass movement apan ka sabotage japan, nang ka pe virdun japan, nang ka suppress japan si, alum ke bor I pusin tu pudam lo. Ate alang tu maning hang he, ham prek apan aning hang he, pusinan tum jong lam dagi, ham prek apan yung sa ning hang te, nitum ke hang atumpan, ke klem wo atumpan, nitum Joani sangse, nitum kami klemalong, alang tum nang kam kedun de naik ke, nang putodun de naik ke, ining apa siksadun de naik ke, nildom pan nang ke somnun de naik ke, jong silang tum hempre ka pana ning hang, autonomous sita pana ning hang, Article 244 implementation vek nang ji, ningkan plike wajah ke song naglo, thang da man medetlo, thang da vedetlo, labang solama thara, alang tum nilo pan nang cerap nang jeto, bidis pen sore pen, encouragement pen nang pitu nang ya poloke. Lasi, nitum ning duk pik, ning oi pik, boseda, alang tum nang putot pen ajok, nang ir thap pen ajok, nitum RGA hu nang bodai thap pen ajok, nitum ning oi seta, nitum claim le ji pukali anso sesi, kaya pan, longria pan, longpada pan, nitum arjab phepje, lapan autonomous set apan nitum claim pon thepje, nining nitum, ning alo si tipikok, lapan cipudam lo jela kini nitum vilong sedo, nitum ninglong sedo, alang tum kam ke thong kep seta, alang tum kam ke pen, nitum ke sangkok je pukali, nitum ning oi lak je pukali, seta. For the greater interest of the Karbis and the Dimasas and the 3 to 6 of Assam,
we will continue to fight, we will continue to struggle for our Karbi land, for our autonomous state, for implementation of Article 44A. La hello ni tunga puang tunga bangke alang tuma son nil tuma pat Karbi atomong ketak Karbi atomong ining kapendo hatred kecapalang selet layu akam ke tum claim kre layu tum damde boseta we will work for our people peace, stability, compassion, love, unity. Lahai bose tum claim ponti. That is our motto, that is our objective, and that is our aim. We work for people to live in peace, to love each other, to have affection one another, to take away hatred. But we want to live in harmony, in unity among ourselves. And we want to struggle the movement for autonomous state. That is what we want, and that is our objective. La hello ni tum kemang pon abangke ni tum claim pon abangke alang tum justament nang sorsa dun posa nang pudun tha poseta nil tum him penge alang tum phan ke pini sodak pen si tum pulo le la son a comment ke no la son ka pin son tha ba ke ake heno arjan ke phangno thap lam ke phangno thap ni tum match ka phangno thap lai ho bang ke nang tum claim khede non jong se autonomous sera pan na tum da aning hang la pen claim ji pulote da pen heisi etum rubisi ining sibat donangi pulote dhoromalam kali lapen etum khealam kali matha thesi ning si doye phanong si matha lapen hang pulote alang tum same nitum ke claim bom along alang tum same aning chiripen nitum along mang chargu non pose nitum chiringlo lasi nil to mangke chidia ser nai polam ta ningelo nitum perfectly we are human we are not perfect out pen nitum mistake doji nitum wrong doing sui nitum kechok che doji seta to err is human, but to forgive is divine. Idom ka chok ke doji, kile doisa lahi na ka chida se roi hello ke menailo. La hello ne to ma characters, la hello ne to ma kamata, la hello to ma klempon, la sinon kadowe pan sabe chuning lo. Let us have a life of forgiveness. Let us have a life of loving each other, forgiving each other, living in harmony, living in unity. La hello netum non rada pana bachini lang tunga bangke rad pan ke puang tunga bangke netum kaprek political party apan netum chorong tung Congress atum bonon BJP atum bonon CPM atum bonon kaprek song political party do organization do da seta niltum han pinyan yang ku putot pove but they are in support of us alang tum ke netum favor no sido netum banang support sido mesen lo posipo do pinpur bon me niltum non ex-MP Dimasa ex-MP Prakanto Varisa alang le CM da kaman ta amang lo pinian ni same ni tum panang churopik ni tum ma movement ni tum ma ching room ni tum ma action ni tum ma kama claim pon atum ni tum bang churupun parpik la so tha Daniel lang thasa alang le same participate ni tum ensil salong press meet do bomahot ni tum malam kar julong pen ni tum kamatha kar julong pen ni tum objective ka chini pen a job alang li same nil tum a hem nang chehan tesi ni tum pan hadak kutang tim nang chepon desi sanang pidun bisko nang pidun lang nang pidun lapen a bar same nil tum nang ching waidun seriously pen si tum nang ching waidun lapen seriously pen si tum lam nang dengdun lapen alang li tala ansi convince lo aning arlo aning chisik lo alang li same press media long si face si alang li aning ke hang lapen mesen lo po alam alang li hadak same declare lo la si pini nang tum pang chu yalam la lo la son thom alam ning ye pen si pini ni lam thing ton kok lo nil tum long putho joint convener dolang alang li sarjuna sing terang alang si sona sing terang alang si puthot nili ke ning ye ke li dam de la pen chok dam de thon ta lang si pe pleng po la pen alang li si ni pon chu ko alang van si por pi la kardong vidya kote tu non he jong tum convener han si thok ta mi penana tum khan pachini lo atumi head tarik clear ni there tarik clear ni tum forum for his autonomous state movement in pen isi rada me pimade autonomous state ke hange phadeli isi padokon lo dak dipu rong sopia long ilo si bangso arelia long Karibiang long west Karibiang long pen Dimahasaw district pen atokon do petami rad ke bang la sobang enak tum tami heklong lo pinga tami hem ke lili dolang he tami tuhan lo gari ke long le ba ke le tong i the pe tami inglong lo pen ke bang even handicap an aking ke no hong ha hong do bang tami atumi ngai tong dun la ke si
history ku si cipuna ko pui tuhan apa tumi tumni chete thenglong ke lavlo rara bangke kwan si to nai ba chi tongui da thai meni tabe di tum success bo cipuram lo ate kapre community a khebe tabe tubai tongdun karbi di basa pen thenglong tiwa bamar kuki ba kapre asami sa community punon kapre ka khei to tabe ta tum nai tongdun laso bangke isi tum chi thenglong lo ape bhari isi encouraging ku si cipuna ko rat ka chi tongdun ate tum kacira pace dulu ke du utakali rat ke bangi palang tum thang gadi ke cidi amira tempo ke cidi ga auto cidi besi larak alang tum cirung cerek betam bidak nak par le dun labak hemprek a farmana ni do thip polam the hemprek tabi ke palong serak napo non nikar bikek pace song non ta long lela moe tabi thanlo ya tum ya program me han tuman no ke jo pon kaprek pe isi la sia ajak bagi isi obstruction bagi itu ambong ke damtang ke cesong furki molong isi landam pusami itu hani ke se san seroi anu be ke se san seroi ba tungbong ke thak la divide and rule policy jola sol da ke klem thape joksi don pudai tum 240 article homidan ke du ko soi bai sami itu han non pudai tum celong lelang la si non la bangke itu forum for hill sotor master movement itu dame seng pollo pen movement thanlo ke sia song dame dai tum si sora peralong klam long bai lo lan part ami tum pirlo political party apre social organization student organization nami kadu bi sibet long klam sidura itu se song konna he break bangke cipalong konna pengatum ya tum memona pidam lo dak autonomous council kalbang autonomous council CMA kai dr tuliram longhang alang tum ada council secretary si memona malu dak nang deng lo tum dak itu rally ki dua long klam lo salang tum bang lo lapen ke tum tabe ke cerai tang lo dak di Mahasau district council batami puthol da talam the bang lo alang tum dak council se solo si resolution deng ponsi puthol state government la palelo state government ame central government ame lahai bang alam ke cerai ben papali nampu te 240 pular tiki article bagana tu kadu beta chidilo da parliament asia commitment no mati da pachuna ko implement na pula ke amendment to simple majority so hai parliament long kami la si ning thelo de ke bang boma port ame kadu ko be itombong ke chok che ke liliang mo tami itu ban bidi solia pilu nampu I private long gade dim doing nang party pola ke lo ke pola ke lo thorong pola ke lo kadu be charap chitu ben clap mosi la hempek bangke pachu dik bek nang la soni ke thepen si ba so ning basi atu me hata me nam tu theklong lo ar sar pi sar bra ki bi ki thi la so pangso rengi lo nai to thek bangke alang tu barat patami ki tu kadu be ra tami tu be churu parlo itum hill state bungpela a framing pet la si kewang bo por sa tami la so se rap tu ka cerap pachitu tami do vek bo pe ni thelo mane individual punot intellectual punot ba kapre ke theke ni tu tami asong tu tami kewang bo por tami la so se la so ka che song long klang long wang bu chi tu neri pon lo la Forum for Hills Autonomous State Movement non song pre sido kesikula se asong ame nang kan pachini kino asong man ke ni tum APSLC la ke dolo la person se APSLC Women Committee dolo la so pen apin into Women KSA dolo la pen SCC dolo apsong tha se ni tum da KNC dolo la pen Youth Front dolo SCC pen la pen KSA dak dolo la pen Hill State Demand Committee puisi dolo la pen Labor Union pudak dolo la pen asong tha se dak KYS polo Karbi Youth Society pudolo la pen kede Pholoni Youth Development Committee pudolo songkresi dak dolo la song tha se ako nang chek lang lunde ben nang tum tum durang ni tum no amen wan vedet alang tum da du thula la si crazy so se tai autonomous state ke lake political la isu la senele tum political weapon kache song hi phan kopini kache sik la pen kaching bai to ma la so bange politically pele ke longi pobosu da gali athe la bangke aholo political issue lo bosu bangke wo phi se tame rat ka je song yong sing tang rat la pen rat ka je song se ahok la pen to bangke tok da constitution along do polte la bangke to political involvement of pin same political party kalipin pin same la bangke nang piunji ni tuma chini do la bangke autonomous state lake politically sine chunji kuchi same mo pen nang lipulo elitum rat ka song pen nona porba me elitum BJP tum si pa haide hala tuma pan se elitum karbian lo pen di Mahasau district hini representative ke council hini pan se elitum japau pilo te hala tuma lo ta te nang elitum che song lo nil tu mo heta polo ke nil tu politically song gali political party bale song ni kali tar rada ahin besitum che song ge
Politik sa long itum dun depin pensi nil tum bang jesong ponji. Ate la solam do non itum non APSLC itum punon, AC itum punon. Nilum da politics jong si patudun rong polote. Monil tum haidet polte itum banta political party le barem det posa itum recognition of people ji. La si non abang ke rada ka jesong ma si bang tang ponji, mass movement abang si itum claim ponji. Jadizen government apan tum compelunde. Je rada tum panjong si itum alang tum a problem. Atuma grievances, antum jito akemang akehang yang si pipete un elo pula sona compulsion si detung government of India pan piji. Penanse sir, jadi tinara tulikla. Tumi dig molong, hala da PWD IB patangi det usinangli khana koi kipi. So koi panangli solang dora dan karda kalam pacini gijima. Ahok lo labang kini li petang kedet. Adi 2018 anigan honil pang so order nang pilo. Order nang pipen nil dak 50 lakhs reinvested lo. Athel tum thelong ji dak structure do, post do, lapen site clearance do, ring well do, boundary wall do. Lagen nil tangka pen si 50 lakhs reinvested lo. Pini ani same autonomous council pen pan sikai siang people na. Ten nil dong kecoma nil si government pan gipilo. Foundation stone ke parjap long aningkan kita onteng 2021 tonda foundation stone untuk. Nil ning abade 21 ta hai. Seta la bangso jitu ke claim abang ke order ke element pen sido la pen 50 lakhs already invest elo same halaso ka investment jo running bill ni cho hang bom don sa running bill nil pang sikai sidang pe pelang aposi dak jong si langdam pamelo pulote lake nilile tangka ke chogali seta halada government of si tangka ke cholo pole pu seta chok ate nili invest tangka nil sikai sita pini return long lera aposi nile pan la bangso nona pora hot nili hempre ke hang jipu ka chisong jipu ladak ke claim hot nili pan la ji ka thara to pan langli group atum ba press media tum la bangso ne pan allegation pi bangke lake totally false la pan thanga prove away lage thanga a besang ka ave alang tu ne phanang pura make angkur ka velam si puji la penjong si non nili ning hang polote nil fan defamation a ke jong si lipira pre lage halata ko man ma ke pi jaya ka thar punon alang li team atum punon press media fan jo jong si nili defamation case pilote alang tum lage chingnang fek ji ache nilin alang tum thang nana proof ta ve media tum jong si la puson without proof without evidence without any documents have been present in J prote lage non niliong se defamation case period prote chingnang vegi lage bado munis same sam nil claim play for the greater interest of our people nil claim play lage nil banam pulo ne accept lo nil claim clear person am claim that punang pu bangke I don't mind nini ko yela bangke athela ke thang ake choka vesa 50 lakh satangka ke nil tangka ta choklo pinian isla ki choye gali nilisi government bangke piasalo athela ana development ke nil camp ka da site clearance ban chenglo foundation ban chenglo nonta pillar thelong ji la ka do vesa me ada non do et nal tum thelong ji la ke nil tangka pe se claim lage government tangka dak sikai sita ele ni 1 crore 15 lakhs tangka ke kaisita withdraw ngala 1 crore 50 lakhs bang daily hala so estimate lo hai la 750 lakhs nil tangka se invest lo sikai si long lang ni non ta jo si long potential pang pe lang now to inquiry damon department long damon order long nam yang to bill get do to draw ma do te ma tum thek long ji antum lang dam tame lage 100% ni guarantee lage totally false and baseless Kami rat pan la sabutha with documents with proof lada kan pachini handing hang proof ke nilege thang da lo because la ni bang ke false allegation of picture ma didi nili only produce thek ye bang ke order nili order do la ni produce thek ye seda tangka si ke enlo po bang ke nilege na hoda thek long le lage rata tum commercial allegation of bang si ulai thek na bola ahok lo press media atum ethics committee se news upload back naji lage sakhit alam no ebon tame nang jong nang ni publication abang ke rom so pen na si so alang itum as per statement pen se news department se and media phanang li ke jong dambang kopi aphe pen si nang ke jong dal ji ke hamene athepi ma media through se alam nge eklang mati di raposi lage media tum ta wrong osora hok ma na hok ma ka ju prang na lang ke nal tum se journalism long charlie pen por hi polote at least nal tum ma realist ground reality chine ning ke nal tum hol da hok ma hok ma wrong so kininge tha ma kininge pru ma chobai ma chokai po ke nal tum langdam nai oh la solam nal tum langdam nai mati di aposi lang lepin pen se tum wrong osor na nang gni dun pen si jong si la puson press media long pidet pote laganang tum nang jong kok ko muni ke ninge po mi alam ta hinolam ninge po sa aho ka ninge ma chobai ninge po ke nal tum langdam chari nang lang aposi an tum man li punang ko
media depan pun kok nang le tum APL Chelsea non nang le tum dora bra APL Chelsea ang bo alang le tum mat holo APL Chelsea lake non political party bosi ni tum chiradun sta non kya lang tum ASDC pen chilang lok mat political party je plan de tum non ke ni tum phanang chong thui de lo kusi ni je asi nang le tum la bangso political party ASDC men ke chi lang pen nang le tum next time party utang padam jui ma mate ne forum ko chot sinang le tum padu nang le tum songang bong pen si so allegation wan lo ta nang le tum dora bra bang bong pen si approve pek lana bo amune ken di lipu pele he nang le tum ang bong si dulu approve pek lana bo hala kan ngie bang da ni tum claim na peda moni tum si kan ngie prote let him show the proof let him show the evidence that we are political party that we are together fighting with the SEC political way pen tum chedan ji prote jong se approve the pote let him show pek lang ona approve evidence alangli without evidence without proof pen ngie prote lage baseless useless angkur gawelam no lage kali butha posi lage chokte badule ngie posa lage chokte kan ngie thaplam no aning kai no pen aning alo kamatha thapen silai kan ngie posi nitum puji la bage thang approve ave thang evidence ave je SEC of course they are recognized political party seta netum agreement no we have got 3 points agreement number 1 agreement mage for autonomous state or articles 244A fight up penang polam dolo second abangke netum illegal immigrants influx ke dopot lai to men jointly fight lo nang pulo lapen soni bangke dak jitu illegal illegals dak pilo puji ke do tum phan etum eviction do nai po ba highway lam se tum ba border protection of fan claim bonang po mang si netum dak ke chair board only 3 points agreement political lam netum thang da chingbai ave no mat agreement thang da da si ne ye ni alam dulo nilitum phanang blame cho na putap cho bang ke chok chi au jong si nilitum chok che plude na tum ki hang atwar chok che plude non political organization du pigda KCS Karbila mera me KSA asona song do pigda song haru sida susei karbiang long long asong jiduni gela tunga political party gali pulude nang tum chelang per ra hempre hangoni tum ta hab dak nang finang dun bu hala heloni tuma alam the bang nang tum chelang per no nang mane tum la non kaning dia tum mat tum masireng gi ma nang ceklang on nang tum nang japonon nili tum nang dun burang tum no yes দরকার বেদে তুমি দিছিতা হেম্প্রে মানে ইলেকশন থুঠেলু থুনাংনে পুসি পুলোপুতে হেম্প্রে লং দ্যাট মেটিক ইলেকশন থুনাংনে পুতে নিলি এসডিসি জেনারেল সেক্রেটারি পুলো নিতুম থুঠে দেপু हाला बंगे तना तुम पुपो एसडीसी के पॉलिटिकल पार्टी पे नागले पुपो किदुंजी कांग्रेस लो मती किदुंजी बीजेपी लो मती हाला पॉलिटिकल पार्टी के लिए है कि दुनिया का थार लोग बोलते हाला इलेक्शन थ्रू होता है हाला द पॉलिटिकल पार्टी लो द नोनी ना कि पूजे बंग हाला है कि मन ली पूजे बंग के पॉलिटिकल पार्टी पंचलांग ले पोते केस इस सॉन्ग होडो सॉन्ग फो चलांग रा नंग तुम ऑटोनोमस स्टेट मूवमेंट जापनु नेतुन नंग दुनपु hala dunpo ya disipan itu nang jadun dulu na tu long senang jelang ro pu penang tum pulo election tu nang lu dei hemprek long le tiket pu dei election tu sede pu penang song taksi kongres nang pu BJP nang pu dei nang tum ge ba kongres muni BJP muni ja ke thar muni nang pu ye nang ya DC election ki thur pancho se hemprek ka hang le pu lu dei hala nang BJP dei election thur pi pa kam tu sede no hemprek long le tiket kongres ta thur sede no hemprek long le tiket rara tunda nang tu kongres BJP kadum we political party banda vote jog jide non hemprek long le tiket hala hello nil tu malam thigi hala ti kongres da election thur long hemprek thang he lu de nitum hemprek hang tum people election thur long dai BJP da election thur long ule people nang tum BJP ban tu dekse de hemprek thang he masih hal-hal lam bangke cipura nang nelo pak le nengje ji sita konstruktif alam nang nengje dinu son sigi meile claim nang la son
Mana destructive orang ke ningin ni lu. Hemprek le pelong yete. Asin oni tuma em bang ke all party kroi makro krimal le ke prekalam sitan nili tu panel discussion on tanengelo che all party chelang per batai si bang ke joint memorandum pidam senang. Mana nang ni nang ja ponai ke MP ate MP ke parliament long ha minister long kilut up card dulu alang ke pas dulu lalu selang senang ja pon apo BJP MP ne Congress MP ne mana MP ne la chi ne lu tanan three hill district phana MP lo la se la so hemprek pelong ye phan bangke alang nang yu pon si a Congress a BJP a JI ka thara ni li tum ga do be ye signature kuri la phak ye se ta ja ja ta pu a signature do la pen a memorandum pidam senang use ni li hadak ta request kang lo pen pini da so stanil tum do thiblang ni tum jasi a contract and ji pokam geli hemprek ka hang halai si hini bang ya therak meme itum kar bietum kilong tang hor muta bang anang awan na hodai kok anta an chu thek the halai kar bitum kar balu nangi ni ta kar bilo itum kar do kar bilo 1970 aningkan Harukri sirka bra troksika aningkan February atik targing koi si India a government pen parliament pen daga council phana pulo nang tung hemprek nang ima nang nema special session chahang ra cipranu otorma se nang ima nang nema cipranu na sihala so a special session ke dorni lo February targing koi harukre sirka bra troksika aningkan Halas hud bangkre trowet member. Bangkre po muni atma bangkre non mat hemprek nang nilang. Oton maste nang nilang. Luthek bawi. Duno pita luthek lo. Gresing pita luthek lo. Roing pita luthek lo halas hu. Dolo lason thata. Kapat hege luthek bawi puta dak kapre kalam dolo. Hala aneli furan delo. Sita halas walom bangkre po tumba pangke hemprek nang ne pukolo nang nelang asamong sidudun lang pukolo inuwara munit akai rai daingti alangli bangsi nonomat nang pu bangkre tropa university bhojok cholo nai pu bangke long delo possible banang tang lo mati nei manang nema punang tungge claim pu mati people nang ne puge So Singh Taran bangga deputy chief minister pipo tanu. Hala sahut. So Taran bana minister. JB Hagiar bana minister na tu bangke kai kita. Dak Assam do non kai kita na tu bangke nuke deputy chief minister na pipon ver po. Bangke thom minister na tu kai ta long ver po. Pinilong lo mante. E sidia na long de. Bangke thom ga lupi kalam lo hai. Hala pensi itu hal so hemprek yang doi dun so tapi ni long le dan ya kam we people long le dan ya kam we ke Assam thak nang nelu hill state sik hang hala so sita separate state sik hang sita Assam thak nang nelu pusi dak pataskar commission Osuk Mehta commission lasona tha commission bohai si hala tum sa planning salam lo Indira Gandhi arni yahu Assam thak thedai puluta dakke federal state ason autonomous state Assam state andar photrok selam lu pulute angke dakta laputa state power dupo ajha power long le posita ajha power ke long po ame thang je sulidor chit autonomous council pen anpar ka thak koloke aposi la Assam thak thedai je fancy la so planning kurilu India government pansi India government se bang planning kuri lo por itum bhala nang pita nang pilo lapen dengde da khala so 1917 kan dengde da seta people no anta pe prai prede alam theda bang ke movement ne kar biatum ta thur pak pen kadu we je crosar pen
laso 244 ia teng pen state nai brute mu pitunang pok mu nang pipu alam tu ko hala heli ama kelong le dai ta kali ta tumin ta ni meeting long nang jelo people long de ku ke hang po amat alida ratum jingnang lok ti ni le tumin ta nang jelo hang po amat parting tang po an par ke election ta high court po MP MLA ka to we lai ACM EM long po corruption claim po hada government long mo ke nije na hedat po ho chimpo hedat po alam ke government long ho chimpo am hedat po asi non ta negotiation chok che ASDC pe non hala UPDS ta ho hala non song tro tum ta ho pu negotiation si chok che leader tu kija pon tum chok chide polo adhai du ko polo ha jakka sutal tak thaklo ha daga autonomous state pude autonomous state lo ke do tang lo gele ki hang autonomous state ku pikam lo council lo ya ko pe ba cho no pu se negotiate ro hala hello mati ki hang autonomous state na pipo puta dulo scheme duelo a planning duelo bi ad lo amat poson autonomous state a structure ba power and function ko sonsi doima puta meghala bhangi pi hu a ek masi salam tan lo asam reorganization meghala ek ko tok tan lo no ta ni long do yu akita hadak se power do lap lo lasim autonomous state ka puta ka anpar ke mane negotiate nang yala lo hala kupima meghala bhangi pi autonomous state hala hanu la pe yong sam pe ba chadi ku te pe ba chanu hala la ka prekalam lo sita negotiate na lo separate state pur negotiate na lang negotiate na lo separate state a structure do lo ke power and function pi ma do hara do lo muthe naga tum ke council long le de lo long le phelang ke chara phan nitum ke separate provision dana pi nai pulo special provision pilo mizoram bada special provision pilo rasong tha unachal phanda pilo hala tumke 6 dulubi longle phelang chera ya a phana weda lo posi state government no sela so police pangke hada ka ko badun thulu general state long gavia a hisab pen hada panga ka prega provision pidan article 371 B C G hala tuman pilo asir dakelong le de jelam ke muthe not ke nang sorbang ke रात चिपकला नहीं रात के चिपकला ना खा पॉलिटिक्स ता बोलो ताकि कार बेंगलों पे नोट कचर हिल दिमासा हिल आरा तुम अनिंग हांग मा हांग है सिनिली पुलो तुम दा ओपन सिनिली पु पब्लिक मीटिंग लो माने बीजेपी ने ओला था माने कांग्रेस ने ओला था बीजेपी वोटर्स अतुम आंजों से नरेंद्र मोदी बात अफान माने सिथि तो मत autonomous state don masalam lute ne तुमके चिरी जाइन लाख को लute हाला 3 जो को नीला तुम पब्लिकली नहीं आलो ला 3 जो को हाला अरोंद को पिनई मते कांग्रेस तुम ला सोन सिक्लेम लो लute ला सोन था आंसो सिर को तो ठीक है नो न बंगे इतु माने कदो वो 7 लाख सब होता दो 7 लाख सब होता दो पेन माने आची टीम सुसे से 4 लाख बाक अमुनी अब होतार से तुम से हांग जू लोग लुते हाला सो ऑटोनोमस स्टेट के नंग किम पीवेक नंग को अथे ला बंके द पार्लियामेंट कमिटमेंट हाला बंसो होता अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट असी कचुनिंग रिय बंके का बियांग तुम तब कदो एरा तुम तब हेम्प्रे हारपेना निर्दु वांगरी पुपे के जोंतरो पिता वांगो नाडोमरी पु Puliram terang tawau na adom ripu, Elvin terang tawau na adom ripu. Sita nengi tabra kokre. Jaya thada tawau na adom ripu. Na tum sike thek, tu sike chipu ge. Japon hai, Japon payment hai. MP da chiplang thunu hai, MLA da chiplang thunu hai. Ni tum pilo puti. Hempre sinai mati. Sita lang tum claim kreder posi ni tum thek theno. Claim nang koklo.
pen mo pen tu approve hang lo lang lipan nang IB petang te det la so approve ke council pen bilong malong le manang tu min koream den Allah. alang yo si bilong pun ne record ko puta lang li si chokche Chokche. alang li bilong li puta pusi ki claim un regimati बिल पीबो नहीं ऐसे कंपनी गली कंपनी तुम क्या लगे टार्न की बेसिस क्लेमून भारी भरे कुमित तुम क्या टार्न की बेसिस पर सिस्टम दो ना तुम में था तंग खरोस लाख को तंग है लो ये दे पोसावानु सभी हो इतने उन्हें में दिला सोन के रनिंग बिल पीबो ना पो कली पुरुष के पुसी पतांग थे को pen dak ni liye nona council tu mata chuning ri jalam do na solam pen ajo party je prek tang nota frang party tum ki pita contract por bill pi pita deti nilpiso men pen ada long la 2000 ni kan nilpiso thialu nilpiso ta contract register pwd long a bill no ada pipe congress utang pipe non bjp utang pipe hala lu pete pirthe suli ji po he chipulu ta lam tu ping thani li phona ne lo polam si kai ta puwer lo je tu jela pe se me forget and forgive Yes. Sir, non 125th Constitution Amendment dui me dila so puthak nang li asau ni chong ma sa. hala kan india di lo bang already setting Nang hing ten mane mi ma hen no ma so puthak. hala ke me puta hengno puno hengno puta puno alam the bang ke lage jitu ka dimana teng pen ka dimana teng chok che delo apana jaha kalam the bang ke nona bang ke dak itum ta isialang article 280 pen posawan po elvin tono chipinda ko ya de nona tu na julo mati ninge det article 280 pen posawan po hala dakpan bang teng ai nang nelu kar biang lo autonomous council fan ke article 275 along sipulo jela dak pensip consolidated of a fund of india ko pima kanang ji bhadak to kalu dak administration keres ya phanta pi mission ya phanta development kam phanta la sona kam phanta hala so article pensip bosanang pinang pu nona people Elvin dono ne ling no sina nang thak lelu hala dak pen chiprek ulu ik bosa ke wang system chiprek ulu ik non ke hadak pen ke wang velu asimilar julo constitution lo godak lo tok thu no kaprek system pin ke wangi na peklang thako tok te den hokta a kaprek system po we non ke lam sam nang pipo Central Fund ng people permanent kalidad lahat ke 275 along mga permanent na fansi kito tanong ng pika permanent na fansi na pigali jingkidam thek lo ng people ingkim de thek ng people hala chok ching mati hili ras pun panong pamia article dolo tangka ke wang niya tu hala bang implement ni hala din dueti po bang kala ke ponjati ras fansi ki people la si chuhela ni li si dibet nang la tuai tipen niliphan pilo na pu jaiga thar against ni nai ik pilo jaiga thar ke rong posa ke wang ke mane khang chek lo ki na so posa na ne puta ho jaiga thar abang sa chukche alang sa chukche atuwar thanam policy nila tuwar thadakalo elvin teron phan municipal board halabang thabane thapthe ne dei sida municipal board bang ta town committee salamun autonomous council ba autonomous district council hutke town committee salamun arona jutang salam pensi town committee kimun lason thotsi municipal board bang ta non pen bang ke council pen kimun pu po bang hadak 6 dulung thap nai kale bola de panchayati ras lo pe non da council sar chifunong lege chifunong le municipal board lo ba hada pen si pomen nang toy komuni nang toy pakat do po hada khang system da lo council phang khang power pipi pulo da lege pup ju pen panchayati ras along damji hala ke chok chege elvin phansi punang ko alang si
negotiation ki dun lo UPDS satung lo laso bang kosana pi pu India government pu nang nge dun lo alang ludek lo laso fansi silhalam je thana de du lalu pula te la to suna hang batai siba lalu pula te MOS ke cit tok long ke sa pong Elvin Tirong ku senang lipu long te ke cit tok ke chok che pula te Elvin Tirong si ke chok che lo hai kana lo hala UPDS no bang hele se afek mati aron chi ne mati hal tumhani lipu no to man ke alang se a spokesman lo alang se a advocate lo Nili ningjeng tu te zanon lo malang ningje thabre sini sida lai tu nang ko public fund misleader article 2 hala karbeng lo Thomas council lo ni tu chidi bed lo high park committee lo jenili pulo bijar bijiara penteng aina ne eviction ke that council of fancy absolute authority nang pidalong tu eviction no konan ma aron pen long le ke long le tu fan an ke किंतु थप तुम फान के चिक्लोयन हम पर पिनन एविक्शन नन एट एनी लैंड उसे हदक तो आंग एनी लैंड को ना हॉलों में तमे फॉरेस्ट तमे पीआर तमे नहक तमे लाके आ क्लास हवेलो ज्यादा लोग ले दो सी तमे लो काउंसिल के एविक्शन चिक्लोयन हम पर पिनन सर नी हम इस समय हटुला MOS mopen ali kulo MOS ka chetok long ke ki hai Elvin Tirong si advocate dun song hin pen gara si kaching ke chan ka japi dun ta society long ba ke penano long ba ke long ki keep on kar beng long Thomas council CM lura mo han se akoi pi de ti se la da tu lura mo han ke kaching dun do ma be sa MOS ka chetok long ba kali hala MOS mana so MOS kali UPDS pen MOS MOS one ba Elvin Tirong ka lagi dun ba halang se kado welo advocate lo spokesman lo pe lo kado welo a mediator lo sob hala fansen ni ku no na bang ke lage komato ke advocate lo ne pini la ne khobor enu de lagi muthene li ku bang ka tumi dikhata ni lo Indian Home Minister fansen ni ku nang hempre ka hang tu fan sule e no hak pangrengon puna ke putgang bang gelak ke chokchi putgang mati record do bono den galong wa hu halak chokchi inurai Indian Home Minister ka nengje nangya lam kali lagi ame thang mase amman ke kachipir publicly dani le tumi puno lasi hala jai ka thar tum phan ke nepji Rotoning ti tuman ke nepji hala lisong rong parhai tuman ke nepji tu tayar me kai chok chok mal tuman case pe bon lo la tume kar erlo jai ka thar ki patu dam ha kohima rotoning ti pen lisong rong par patu dam ha Darjeeling rotong ha Darjeeling la sini tum se hang lo waun ni tum dan sera pun po karbar banget thur pak nang po thur pak lo thur pidun pak lo hala soroni ni li nengje dalu KRS nahi pute Indian Home Minister pen Himato Biswa Sharma fan pusi publicly niliget demand lo people lo po bangke kedutangan wan nang pasik sakare sik long kedutangan wan bangta nang ki thi tuji po a polisi ke claim bangke chief minister pen Home Minister omisa nasila tayar me kai nang ko tar me na pe kai nang ko ba nang senator Home Minister pen chief minister senator si halai son son lam ke lisong far ke chok chiave rotoni ki chok chiave jai ka roton terang ki chok chiave jai ka thar ki chok chiave pen dimano Assam government pen mane fan Assam police pen net nahi pute hala chief minister fan sin net na po Home Minister pen sin net na kedang tang abot Assam chief minister ke ningje 60 hawar kan ke central government pen asap ta fan nam ke sikai sika nam ke bisa ta se sona nam ke ningje apram da ve ma nam tum nali CM kan ni bong pen hala so ke 275 long pe siwang Assam government 1% of pidan ni hada pen consolidated fund of India puwang ko Assam revenue account long luchok ko Assam revenue account long luchok ko anka Assam sor pulo consolidated fund of Assam ko
Nasi hadak pun kema posa sina pipo asama government ke ek posa ta dana pinang nilu. Pipe lapen department muka ningkan fopleng lo tela tuang pan ke plan pen non plan pon pe asam government aso. Pipolo non plan long pon de lo puta ador maha bang asam government pinang ko. Sita plan a scheme long biwer lo puta central pen ke bang posa si ador maha pibom. Halaga ani dingo discussion pena po hala. Advantage asam 2.1 ajo pura si yam dakar biang long long le ke puthak nang litu mahin pen ko pisi ko pathe manang litu agreement long long le ke cerai ko ma puthak ta agreement do rasila so long le puthak nang litu mahin pen ko pisi long ti paklang itu. Kuson po. Dakla advantage asam 2.0 long ajo pura dakar biang long 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 le dak industry kaprek la dak Asam Chief Minister kan ingje do ke sambani Reliance company pan CBG Congress Maya Gas Amen pen long leke pek meng do puni kre pong gong si autonomous council la CM pen long leke pek nang puku kan ingje do Hala bangke lake itum pek bom. Lang pi project phana to. Hydro project phana pek lo mati. Hydro project phana pek. La sona tha kha project pek. Sita pek na yi pusi da a condition bang strong udan po. Se kai phuta jor lo. Kai phu ki jor cheng ke lin sikai ni be. Ni tum council long ludam lo tum ko le lin sikai ni le pikam lo. Na se lin ko na pinang ko. Pe banan ko. Dimal kali dang pipi. Asik. Ala CCI bhana pek. Sita term and condition bang pakka nahi dagat tum 100% sakri lo nahi claim thekan ke. Lapen councilor revenue long nahi. Alam the hector suri ni puhang ko. Hala tum lebar che wani nana ne mola so lebar hade upani long ke nang chude lo. Nasi saki phanga asana abang ke pinang ni. Ta kapre ka tu phang ke lage isia adang en ko hadak asoteng siklem ko hadak bang itu sakuri long tu nahi. Pena tarma condition stok paminang ko. Se non pen aku munikan pho pen te hala council phang ke pinai a tax punon a royalty punon hajat punon nikan pho pen ke panang pe bat punon nikan kep lo pulo nang bat bom pu hala hai ka to we dak do en ko sakuri dak long et nai hala lo ni tung pu gi Sita aprang ta la son long leke pe lo jene ba kar bilang ti project CCI sita solang ko kar bi ara tun ke long dun de chu bolong ta ala che song lo sita non la bangso 15 days ang bong long le pek nang gi po long ta la so project ban det pe na pite solang ko kar bi ara tun 100% long dun ji ma sonia lam lo dake hala lampi project hodo pangke laha condition pipe del laha condition pipe Tasya petang te dalon li CM hu ni li bonche. Nang klem ri dak. Ni tumolong le ni tumolang, ni tumotomon dak klem ri. Ta dak pi posi pe klem sunang ko ma po bangke. Akibi atum bele luci tok sunang pusi ni pulo, ni li party leader tum ko kada. Ni li ga CM jor mati. Ab boss ke join torong pipan holi ke. Mahal sun ko kada lo. Chok chegela tum bhani le na. Tum bhani lo. Local company fancy pi नहीं असम company fancy को पाक local company तुम पता नहीं से डालो सिप्सन company है तू लासो बसी बॉन्ड चेक लो निरिसिया में होगे ना तो रख ले बरी क्यों रुक लो हाला बीपीए माने भारत पावर कॉर्पोरेशन वांग सुने लो लातो mana पैक पे डालो क्यों रुक लो ना तुम ता ब्लैक लिस्ट है company पे ना क्यों रुक लो तुम mana मिशन company लोग चिंवादाम लो नेपको लो निली Hadung klaim po pulo condition ta new condition si pipa me po hada kamu peneli po teng lo sakul dak lo ai po dak karena ki joi long dunang po lapana lapen dak ke langanam lo na po langanam mianam itu aki joi senon ke pida thang royalty lo de thang tax lo de aprang bela so condition pipa da po le sinon ta laha condition krokre po ta pekran pe da no po Pekre na po. Hala, hini bang rada tum tap si song se
noni sialam lang 3 hak teng le po pulo ke ni pulo competition fan chikan pame masih deh kemali ku pimana kem ni pada kem po hada gara tum pelo bu joklo sar hala BJP kongres itu muni tu hala tu nang klub polo nang klub polo ko nona phi bange compensation long de lo bang chara piat MEC to MLA to son to hen to ten to pulo hani long wang lun ki nang chi som pi nei pu jok de lang pu ni ki che hu nang pin khat pro kri le nona le pilo bang chu e lo nang ki ti klemun kam pe klem long de no pu sia sai son pi tu no la so posa nang pi pe pu de kam klem long le pu a banking kong ta me pura pu no pu thuk pa no Pui dia ben pula pun. Sini bang. Kani. Shortly. Hin dan ki pukang tung ki lah hello. Ili tung ki da Karbiang long East West di Mahasau long si hang rap jo. Kachi song pulo tang te. Ili tung human rights a seminar along ta. Ili tung attend do nang ji pusi nilining non wa. Atima once in a year human rights access to justice for the marginalized section under Asian countries. Labang so Asian countries ke labang ke ilitu mapan President Professor Jian Hong Liu nangki ating pulutang te every year ta human rights a seminar do access to justice for the marginalized section under Asian countries. Ilitung ke Ladakh Karbi Anglong East West di Mahasau ke one of the largest district under Assam. Tangte ilitumpen kithe giding a leaders MP MLA atum sitame alang litum kopia potsi non akihai Sir Johnson Baypen former CM alang lipen kaningjet dak alam ke radet achigi nangji. Kasi ilitum mon kopilo ke claim nangji ke ilitum at least we should also attend the human rights seminar. Ilitum ningkali sipen la kopia cikloma ilitum la birta endun lo tangte ilitum sitame la present donanji ilitum akangchir ki kopilo article 244A article 3 that talks about separation of state la puamat ilitum arta dambom lo la si ilitum ke practice nangi pangke let the international people also know about what we are demanding for ilitum akari ke hemprekang timye Lasi, labangso article ke lapuson si talk dun lo. Is it a failure of adequate legislation, implementation, or a problem of political will and social mindset? Concept access to justice in Karbi Anglong district. Pusinili, Tata Institute of Social Science, Mumbai, Charlie Bomahut, MSW subject Charlie Bomahut, nili hadak article present dun lo. Labangso article ke present dun ahut, nili haladak ASDC tumpen kopi manili phanang ke pere dun lapen ke thek kere atu pen sitame kopi sila KSE tumpen sitanang ke pere dun lapen ke thek ke ding atum kopi manili phan nang ke tok dun nang ji ke la iditum akang chir alam a hok nili labang so article present dun lo labang so article ke present dun ke mithang along ri long pat ilitum ta kang chir ke ilitum a hemprek kang thim Lasi ilitum kado kawe forum pen mo nang kiliji human rights a seminar lo ilitum present dun vek nang jipusi nili pachini pon la solang do Karbi Anglong East West di Mahasau arat do anu kan sitami atema akihai Sir Daniel langthasa sitami labang so forum ka chingrum pen ajo piniar ni ke alang li sitami ahoklo itu lada ke party kucipu pedera lada kadong kawe a party sitame forum along ilitum cesong dunana lapen ilitum ning isipen donang pusi akihai Sir Daniel lang thasa sitame udaklo lasi non kiwang jilang arni abangke ilitum chingrum petlo nang KSA do unrob ko sitame do rampet lo nang lapen social organization ansta do rampet lo nang lapen kadong kawe sitame dhorong party pu itung chipu pe pen ilitum ning isi dolang dolo nang bima pulotang te ilitum akihang ke hemprekang tim labang so hemprekang tim ke ilitum mentus ilitum kilong poma
laso abang ilitum exercise pamilo na lasi labang ke ilitum apan nang ke hang alolo labang ke ha Japan along Osaka University along nang litumo lang igdet na choklo Osaka University along si ladake labang so article ng present dun tunon nang litum karbi ang long East West Limasaw 3 districts pen nang litum at least bangit hombak bang no pusi alang lipen mail ng kilo labang so invitation letter 2013-14 nang ki invite alolo ama si ilitum ki kidug de dakai ke konat lo flight at ticket ta kilongpo laso po si ilitum apan you can present in any time within in a year you can come and you can send mail to kasi ilitum akang chirapot haladak international along stami seminar research presentation along stami present dun unang jipusi nilihin kan stami la radapan pachinipon ati adikets do olo itum 4-5 adikets damtang lo laso adikets ke bang Telangana tung ke bang hemprek long et lo the people lo ilitum non anta long le de hang rap ju kaki amat asang phet anok lang ten si ilitum ke chupo chesongpo tuwarap dugabet alang itum ten chesongpo itum ka chesongpo on si itum chesong lang lasi let us all come together under one platform and we should go to the front and speak about the justice the injustice the unequal treatment the government of India and the government of Assam what they have done kasi nang litum akihang abang ke Himanta Biswa Sarma ta putang loke nang tum abhan ke article 244A nang tum ningi sipen hangnon lang ten ilitum longpo pulasi ilitum akimangta we should be together we should always move to the front and arise, awake, do not stop until you reach your goal. La hai asar nam theke ningjenak ni punak ni la si ilitum la hai asar nam theken stami itum aprang kengkam che jorno na. A man with courage makes a majority. Andrew Jackson kiputa Charlie Dunlo na. Itum courage donanzi faith in God and faith within self and faith within our forum. Damlo na la penche song damlo na. Government of India upon akihai la Professor Jian Hong Liu sitame nang pudun po pusi alang li sitame nang chechak dun lasi alang li photo nang litum lang itha alang li ke Asian countries President Professor Jian Hong Liu lahen lo Professor Jian Hong Liu lo alang li ke ilitumapan wang not nita I will talk to the implementing bodies the government of India I will tell them about your rights and justice that you are demanding for a separation of state article 3 which talks about separation of state and article 244A which talks about autonomous state I will talk to the implementing bodies government of India pusi Professor Jian Hong Liu sita 2013-14 aningkan nangki chak dun human rights seminar hood asinili ning do pick piniar ni pia posinili Goreng our side lelang pisitami lipon nili nang ne nilipan tangkali ke thekali rat siket he labang so forum pen non anso se non kiwang jilang atum ansitami nang join don pen riso okorjang at least all the KSA should be united and let us work together let us ignite the zeal let us cooperatively move to the front for this achievement of Article 244A. Ante ini tumjong si lapu chok jam lop lonte we will never reach. Nitum nahok talililo hapong tok nang koy hampo itum aphan ke Telangana is an example for us. Telangana had demand their separation of state after the Karbi Anglong East West Limasaw. But they had attained their statehood rights. Telangana tungi state long elo, pipot pini ilitum non anta lapusi itum hang rapjo. Kithe kiding halabang so a political a concept nili kitoke la a thing kitoke la puson si kitok lo is it a failure of adequate legislation implementation or a problem of political will and social mindset?
people law. Why the political leaders did not implement the Article 244A? Do they not have the social mindset for the marginalized people in this Karbi Anglong East West Dimahasao? So the political leaders should think before they become a political leader. Political leader pulatang te grassroots level social work akam si claim nang ji la so posi political non-ruling government akum si kami non ipipon a forum pen ipipon a memorandum ke nang litum ha ebeng andam ra peleledet ko akam ke claim ri not la pen claim pusi ning che thedam lo nang litum claim pamipo asama long palenon government of India long tapalenon itum access to justice in Karbi Anglong district and Dimahasao labangke non-ruling government tums kami la claim pon pami pupusi ning chithelo la si kadong kami arada pansa kami ilitum chi jong seroi reden nang ji chi putot teden nang ji nang liya ki theta plus point lo anut kapre ka ki theta plus point lo. What are we going to do for our younger generation? People no ilitum non chok jam, re jam. Ilitum ke non ke arta dambong lo te non itum asumar akhan. Pilo itum ke claim pikang po. Let us become a true social worker. Let us become a true human beings.